nilip constituency MSC aphan suri hinira engkoy ningkan parman ning kithe pen kideng Swai Model Presbyterian Church along career guidance jamek kepeman Roha Police Station ki parlo Roha rong supi along lo Charlie aphan kidodun ata kijum hek au supi aphan kachulang rem Kardom nelikar bipain tama birta thanbang samijunalite mungpi non birta ang tonpen arju ikha nilip MSC constituency MSC pabitra rongpi alang likidam tang suri hinira krisur kep aningkan mesen pen kachadi kachalam api puthot suri hinira engkoy aningkan setami nilip ahawar along mesen pen kachadi kachalam jiaphan arkoi ni bhai ke thomani ningkang sampen karbia poho ipak pen kedenga birta nangle Piningkan mate suri hinira engkoy aningkan let hot setame ki damtang aningkan ason si ke mesen pen kachadi kachalom jiaphan nili bahawar arat pen cari mesen calom mesen cingki mesen cithan mesen lam cedon ki cedon lam cecap ki cecap rampeng saidak ramphang saidak aduya ve ahoya ve cari sarpo calom sarpo phan ningki thepen anama hirjumi pajir dekang munin munidang bong man kaciman dam asai along thari BS terang Sar Mohori terang, Sar Arun Tokbi, Sar Chatra Teron, Lapen Sar Bokoram Rong Paratum Chetong Dun. Nijang Karbi Anglong Swai Model Presbyterian Samundulia Long, Arkoi ni Pai Hinia ni Career Guidance Jaimek Padu Pusinili Tuma Perang Kiben Birtanang Pale. Risui jangatumpen cipatir piponsi rong rup alokido Sarmar Injil Marli High School Angdeng Kecharli Lapen HSLC ki untang ki dua tum an Chetong Dun Rinti. Labangso Jaimek along resource person natum Dr. Jeffrey Hansi, Reverend Brensley Timung, Coordinator CIA Sangpi Indira Terangpi, Harmoning T, Translation Pangcho, James Durong, Horizon Pangcho Lapen, CPRNA Penzorin Sengnar atum Chetong Dun. Kai kereng mate career kang wai ke osumar tum det ke choklim ing wai tek thek. Athi pi po tum tan nang kachelang dun ke akinang sot. Ipi po atum akacherab dun ke osumar tum aphan aning ke pethe dun asai henlo. Career mate kai kereng jia sai ke kadoka via tum ta kar isai de. Bolsitame ke than ke pere mate guidance ka via jok pinang an ke thek. Ari soi jangatum katikuk dokok lo pusi. Risonimso bidisar hilarious durong pen hingje. On kacharli sumar than just met pet ke class 10 pen atha kacharli tuman lapen drop out sa tuma phan mesen boring asai phan amina mina kachar jab ja phan plan se pin ne tumla career guidance program ne tum thik pon lo asilang so program along ne tum bang pharu si pen omuchot arat ne tum chepang room se sarpi sar pula pen lucharli bang phutum chetong se pin ne tum so program contact pon an la pen nile tum la bang so program phan nile tum resource person nile tum rong pen mina ka success tang tum phan chang pon lo nile tum kacheng hon Dr. Jeffrey alang li nile tum long bang lo alang li lo la pen nile tum korte harmonic ti alang li phan nile tum hang pon lo la pen tum korte lo James Durong alang li phan hang pon lo la pen la son se Harijun phangchu alang li phan sa nile tum chang pon lo la pen la son se first lison phangchu alang li tum phan hang pon lo la pen tum ke phapon basapi hansepi pandulang stame alang li nona program type penang le ding lo seta nile tum pinin bang so program lo la ana tuman hangsi na lo sini phan successful lo sini tum chipuda West Karbi Anglong pen Nagaon district Roha long lokapachali aphan purakipon inut atakijum ningkan kripli au supia phan chulangrem detlo kachulangrem pura akoi kidu Roha rong supia long inut horki era kulat ahempu utpar Kumar Bora Nagaon district jail along hem kang sam alhui ke chimanang birta non hejong pherangke Kelvin terang pen birta nang pale Labang so lam the ki dam tang ningkan matijong ni phaing ko ra chok ani malom pensi ke the angalong lam nang klang lo West Karbi Anglong Chinthong MSC constituency angkang Jhaluk Langteng Sena rong pen jiklik le bang hinia phan lokapachali ji puamen pen ponsi Nagaon district Roharong Supialong inut ke plang ki phila pen Horki era kulat ahem pu utpar Kumar Bora ahemsi ningkan hini susi chibi ponlo ki pholok au supi pen phirangke tuma phan lam kachithana tengki Bora asang ho ki damtang aningkan arkoy chiklopensi apiso abangabe adak chongwaisi kachinek pangcheng lapen chithan det te ajuri clear phanta nangpathi edji pusi chithan
La solam kitip jia bidi achiklia phan thang takachini dun tete jia phan saini pen amek RCC amek hinita paviterlo. La so jok Nogao Borhompur Ameka Be High School longsi lochari nang kok. Rati ahibo ahi pela mot pani khai pelai tasole hei ghone bu nothaka bosat musolo ahe ahi pela hei mul ko thajita moi sabakha koibo lola tita ko tum mai plam tu dada oita goi belai ko the okole he ase tu dada ko mai plam tenga dhamki dia কিমান বছৰ শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছিলে বৰাই মই তাত 2 বছৰ আছিলো এই জানুৱাৰী পা মই অলপ বেয়াকে চাব ললে তোমাৰ ভাইটিক বুলে কি আকৌ তাৰ কাৰণেও কি বুলে ব্যৱহাৰ কৰিছে মোৰ দাদা এজন আছিল আগলে দুটা একেলগে আছিলো মোৰ দাদা চকুটো হেই চকুন ব্লাষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া ক'ত আছে আপোনাৰ দাদা এতিয়া নগাঁও ব্ৰহ্মপুৰত অন্ধচলত পঢ়ি আছে এই অৱস্থা মোক বেয়া কাম কৰিছিল হনি ঘৰ ক'ত আছিল আসল ঘৰ ৰুইমং সেনাৰ গাঁও ক'ত আছিল চিনথং নে আমৰি চিনথং জালুক লাংটেং তাৰপিছত বৰ্তমান ক'ত পঢ়ি আছে ৰহা টাউনত কাৰ ঘৰত পঢ়া শুনা কৰিছিলে উৎপল কুমাৰ বৰা Sitami La Solam Arjulong Siwes Karbi Anglong Mahila Samiti Social Worker Lepen NDKSC atum ke ot chepari deng dunsi ki damtang arkoi ni phai isiani Roha Police Station along lam hoi ki pidam ateng pen Roha Thana OC pen Bora Sangho Phan case number 02/2020 IPC 376-3 retrieving section 6 of POSCO Act Pabon Ponsi Nep Ingnang pen Nogao Court along Lamkar Jupadosi Jail Hemkang Sam along Benglo Non malam so poraphan birta moington pexna Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lasonawar Saikimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi, Lucky Chiklu John Trogopan Kapamala Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen, Chloride Unisex Beauty Parlor along Patebok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Anglong. Lasi Lance Sekachini Lethodjia Pan, Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Dihina mo piputhot birta along wangthulo.
Karbi lo Charlie song pen kidam tang matijong ni phai thom ke ba ningari ke chingkoi pen aringa hu ki sodun atum se ke chelang bom atuma phan pela pen akinang sot ahormu kirap ke pajir duna birta non hejong birta nang pale Indian Catholic Youth Movement amai ki jut pen rongbong khat Catholic Parish Youth atum pen hem ka chidama hut silunizan por pathar ka chiling atwar pialong ahiling tang rak pen gari ke chingkoi jog bang ki thom apran ki dam la pen bang ingkoi ra ki thom to se aringa hu ki su atuma phan tong sikot pen Difu Medical College and Hospital along 1HC ki su ke lang bom along ki asia kong chun bang thang sing timung pen jalin si ki su de atuma phan pekar om pen dang lok ki cho hormu kirap pajir dam Bangilangan ya kadorkar doan dat ni kiso ki un doan tamen itu masong pen un itu ma ki uncit an kecerap ni baju ni lapen nili labangso accident na victim dat doan atum phan kaphe asong pen lapen rachari asong tumhan ta kachuni ki lalo alang itu na prabjin pen dat nang humri pen lang itu tabe masap sobet kirap pajir asong se lang itu kisi so kacelang ban lang se awar sai mesenji bu sendiri matha sinang itu ta tong sekot pen non pini pinap alang itu han mane doai ke dorde mane kapre ka formu ke dorde anang itu ta bang pen sira tunte itum la anso se alang itu dari so jang tuman itu rab dun thegi bu sini matha asi asong tulam kali laki isi khai pinapot si khai jing hon pongte thang ri so jang sai di la se alang itu dak bang pen masap sobet tamen sira dun si churu par jip sini matha pinam tu bang so song pen pakan ta piron te kamunta nilitum ke matha ke dor tup asi piu polo banta pini an ke nitum pador son no nitum pak hongkep ni ape wan pak tokep ba ape kar om pen nitum dak tekang lam lapen kicho seri hormu de nitum tekang lo lapen mo ki wang jilang ni nani medicine dorde pophe long de nitum office wang tami dak wang pen nitum maus ki dorde man nitum ke chirat ji phan ready lo lasi nitum birtala yang pilu pongde nitum pinap ditame pima kacerat dengan solang seram Joint Christian Youth Association atum patirpi pen ke damtang matijong ni phaying koi ani surihini ra krisir kep aningkan na farman under 16 football tournament mesen pen ke pechun long aputhak ar koi ni phayini ani Joint Christian Youth Association atum kachingwa amai ke pha birta pherang ke piratani pen birta nang bale Labang so amai ki pha lam thela ke non ke wang journey pen ke pressure meet come get together amai paduji pusi mai phu pol stand lapen resource person harmonic ti lapen bidi sir elder orivel terang atum pen pherang kyang no pangdak bang so jai mekalong Karbi anglong arlu ki do a Christian ki do anaphan nang ki leji thang thanga chikloni phaing koira truck pen ni phaing koira truck sia ni an ni nia baha surihini reng koi aningkana farman swai ME school pathok lamalong padopon popusi pangdak kadoka veki kroya korte lapen ingjira tumdo anta domination mate Jesu Kristo aphan ki kroya songa tum anaphan ninga klongpen kachupha pado of Amri and Chintong Christians and Hindus and all the tribe that we have started recently that we have organized one under 16 tournament under 16 tournament organized by the Joint Christian Youth Association and is successfully. Joint Christian Association penelitum May ni ponlo, nelitum kang ni pona the bang ke nelitum kidam tang ni phai. Krisar cap matiyong achiklu sita nelitum joint penelitum under 16 football abang ke nelitum pachun pon pimelo, ase pini nelitum aku mayalong kaciperai pon tu abang ke nelitum non ki wangji. Ciklu along nelitum puthot nelitum isi amit amai mi pen nelitum puthot angdeng mate themuchot nelitum ken bonji pansi pini chipathik ponlo asela solong kadukowe karbyang long prekjam asong atum aphan jetami la solong nang kachirab dunji aphan nelitum Joint Christian Youth Association pen nelitum kadukowe aphan tuning report Karbi prime time angkela pons kang ton peklo domi thakmi kurwang tu